Football Titi part jasari sompahni na ngai thavele don ta ila Lamine Yamal hian Barcelona match nanung berni zana Champions League match an khela a khel tluan lova hun top don hnaya lak chuani in alom lo hlea ma se team kai hroi tu Hansi Flick hian Lamine Yamal hi aduat lo ngam tlat maya chumi chungchang chu ti hian a soi zui Lamine Yamal thinrim chungchang mo kan in khel le huna bencha a thu ani mai katan boina atling lo hetiang thil te hi chu thil pa ngai ani yellow card a choi to a minute nga vel chau huna om to boka chu wang chuan kan thlak ta ani chu a chan ber ani ye aril ru tur ka hria thiam puya a chan chu player zong hian khelmola hun man reng andu Yamal po hian minute somkwa emo za thleng po in khel theya ain ngai alano panga thilpa ngai ani ye player kaloni ve to thina Yamal ang hi chuan ka om ve lo ani mai thei ma se ani hi chu player ran level sang lu tuka om ani ya chu wangin kapom thiam lutuk har satna ka nei love ati ani Hansi Flick hi chuan player dim bik nei adu lo ni in alanga Yamal ngei po apoi mo zia khovel hriat ni ma sela aom dan a fel lo chuan Hansi Flick hian bencha ada makre reng lovani midang te hruai thatur chuan discipline nei that angaya chu Hansi Flick a hian a mu thei ome Thierry Henry hian Mohamed Salah le Liverpool boina chungchang hi soivein athil soi hi trompui tu po antam hlea Arsenal legend hian ti hian soin keingei po hian Arsene Wenger nen khan boina kan neya Pep Guardiola nen po khan boina kan nei ma se mi zong hria thei tura ka soi chua in hria em in hrengai lawang club mual phau theina tur kha thlen ka du lova club za omna ka humani club tan i khellai chuan hetiang thil ina a ngong thei thil te hriain iveng him turani club chunga eng thil po thleng sela club za omna i hum ngei turani ya i teammate te manager le staff te za omna po i von sak turani i thin rim thei i beidong thei boka i pom lo thil po a om thei ma se van tlang hriata puanzar kher hi chu ti lo turani abik takin clubin hun harsa aton lai phei chuan ti mia lo tur chu ai chuan ngak det la vongri la ti chuan club chua san idu ta emo ril ru soi chua idu ta emo ani poin a hun dik taka ti jok ro sala ril ru tur hi ka hria thiam puya a beidon na te po ka hria thiam pui gol samthum pariata khunga ma se bencha aom ta thung si ma se heng zong kara po hian mani aya team da masak chan tur hi alo om zel thau ati ani Thierry Henry hi chuan Salah lung oi lo hi adem hran lova ma se Salah puak chua hun hi adik lova angai thunga Salah hian ti dan tur thalo zokin thil atita a angai ani Nizan Khan UEFA Champions League season kalmek matchday rukna khelania team samthum paruk in elna hian achan ve team som pariatin an match rukna theu Nizan Khan an khela heta hian Kairat Almaty le Olympiacos in machona gol khat lutin mikhwal team Olympiacos ya mini samsari pathumna a Gelson Martins mangin golom chhun hi an khunga point thum hlutak an hlo chuak France club Monaco in Turkish club tha Galatasaray mikhwalin sikhat fain Monaco hian chaka golom chhun hi mini samruk pariana a Folarin Balogana khung ani Union Saint-Gilloise le Marcelin machona gol nga aluta team pahni te hi anin khel tok hle mual nei tu Union Saint-Gilloise minute nga na a Anan Khalaili mangin ma an hruaya minute som pangana Marcel hian Igor Paizo mangin an shoot minute somli pakhana Manchester United player thin Mason Greenwood mangin Marcel hian ma an hruai velea second half minute som nga pariana Greenwood bokin khung belin gol thum gol khatin France club hian ma an hruai ma se minute samsari pakhana Union Saint-Gilloise hian Anan Khalaili mangbokin an khung bela hun top lam boruak atan pha hle ma se goldang ero lu bel talovin Marcel hi khwalmola gothum gol nia chakin point thum an hlo chuak ani Dutch club PSV in Spanish club Atletico Madrid an mikhwala gol nga alut he mecha hian mual nei tu PSV hian Gustil mangin minute somna man hruaya Atletico Madrid hian minute somthum pasarina Julian Alvarez mangin an sut vele farsa fa chung nung jok anam lova second half gol thum lu bel thungin David Hancock mangin Atletico Madrid hian minute somnga panina ma an hruaya minute somnga parukna a Norway striker Alexander Sørloth mangin an khung bel le hemi hnu minute somriat pangana mual nei tu PSV hian Ricardo Pepi mangin an khung bel velea goldang lu bel talovin mikhwal team Atletico Madrid hi gol thum gol nin in khel munam taka hian an chaka point thum an hlo chuak
Spanish club lian Barcelona in an mikhwal Frankfurt goal ni goal khatin an neya he match a hian mikhwal team Frankfurt hian minisom hi pakhat na Ans Garnaf mangin ma an hruaya first half a Barca hian goal khung theilovin nufual zawk an ni second half a ero an France defender in Larin Jules Koundé an goal ni khunga minute somnga na an sipur chu na goal khung noin minute somnga pathumna a khung bel leya Barcelona hian an defender ina goal ni khung hmangtangka in goal ni goal khatin Frankfurt hi an neta ani German champion Bayern Munich in Sporting mikhwalin goal li aluta he match a hian first half a team paniten hun tha an nei an khoral 5 vek nuin second half minute somnga palina Bayern captain Joshua Kimmich an lama tilut palin mikhwal team Sporting hian on goal mangin ma an hruaya mase Bayern hian goal thuma changlet ngalin minute somruk pangana Serge Gnabry an sipura suta minute somruk pakwana rol thar duom Leonard Carlan Bayern ma a hroi puilea minute somsari pasarina a Jonathan ta an goal thumna khungzui le in goal danga lubel talava Bayern hian goal an chuam ma sang nuwa goal thum goal khatin Sporting hi an le thalta ani he matcha Bayern goal ni na khungtu Leonard Carl hi kumsom pasari le nisom kwa chawa upa ania ani hian ti hian season kalmek Champions League a azonin match thum chung goal a khungta a chuwangin UEFA Champions League chanchina azona match thum chung goal khung thei jinga no pangber record thar asiam ta ani in kheldanga Tottenham in an mikhwal Slavia Prague sithum final neya Tottenham goal ma saber hi Slavia Prague player David Zima an alama atilu palania minisom hi parungna on goal mangin Spurs chen ma an hruaya first half a goal dang khung bel theilo ma sela second half minisom nga na a Mohamed Kudus an penalty atangin Tottenham ma hruaina a bel cha minisom sari pakwana penalty atang bokin Xavi Simons an Tottenham goal thumna a khung velea Tottenham hian awesome takin Slavia Prague laka hian point thum an hlo chuak he match a hian Tottenham in an legend an captain Louis Son Heung-min choimoina hun an manga Son Heung-min hi US club Los Angeles tan khel to ma sela Tottenham hian choimoi duin apualin hun an bua saita ani in kheldanga English club langsar Chelsea an chakzo lova Atalanta khelmola lengludin Italia hian goal ni goal khatin an tlomani he match a hian mikhwal team Blues hian minisom ni pangana a Joe Pedro mangin ma an hruaya goal khung masa jok ni ma sela Blues hian hun tha an nei dangte goala an chantir theilo 5 veka Atalanta hian first half an sipur su thei big lo ma sela second half minisom nga pangana a West Ham player thin Gianluca Scamacca Italian striker mangin an sipuran suta minisom riat pathumna Belgium playmaker tha Charles D Cataler mangin Atalanta hian an goal ni na an khungzui lea goldang lubel talavin mo nei tu Atalanta hian goal an chuam ma sak nuwa goal ni goal khatin Chelsea an neya point hum an lo chuak in kheldanga Italian team tha Inter Milan in Liverpool an mikhwala tu hnaya team tal boyjok Liverpool hi sikhar final chaka golam chun hi minute somriat pariana a Dominic Szoboszlai an penalty atanga akhung ani he match a hian team pahni te hi anin khel tok hleya ma se hun top don haya Liverpool playmaker Florian Wirtz laka Inter Milan center back Bastoni afola Bastoni hian Florian Wirtz hi apotti alanga VAR endik ani nuwa penalty spot referee in kokin Liverpool hian point thum hlo chhuana rem changa an hmangtang kai ta ani he matcha Liverpool in penalty an hlo chhuwa dan chungchang hian soizui a hlo hleya Italian legend then khat phei chu an tong na hle Italian manager langsar Capello an khatiang khachu penalty ani theilo hrim Florian Wirtz kha ama le ama kha a in the ani tina soya ani baka hian Italian center back omto zonga thaber ta jinga soithin Costa Curta point soizuin khatianga penalty in pedona ni chuan corner kick atangin penalty tum som pariat zat in peka ngai tin penalty lo tur chiang bala angai thu a soizui ma se match referee in penalty spot akok miawa Liverpool hian point thum hlo chuanan an mangtangka ya Inter Milan tan ero nat vongvong na atling tathung ti hian Champions League season kalmeka team in el somthum paruk jinga som pariat achan ve hian khel ruk theu an khelta a top 3 team Arsenal Bayern Munich le Atalanta te hi knockout round lut chiang to an nia ma se direct round of 16 lut tur nge an nia playoff lut tur jok ti ero lati chian tur ania direct round of 16 emo playoff round emo akhoi ma jok hi an khel don ti achiang to ani tebula palina atanga pariatna PSG Inter Milan Real Madrid Atletico Madrid le Liverpool te hi anni hian point som pani theu an nei towa
chu wangin an khelma ba ka hian voi khat theu tal an chakani poin knockout round an lu thei to dona lo chak ta lo po ni sela an noya omta result azirin an himna chance asang ta hleya him thluka ngai thei an ni club langsar zuala Tottenham din mun a tha thokhata Chelsea hi som pakhanna anom chungin himna chance an la nei tha som panina Manchester City hi zanina an chakani phei chuan direct a run of 16 lu thei tur zinga table chunglama an omdai thei don bok Newcastle po zanina an chak chuan point som panni nei zinga an tel thei dona Italian club Napoli le Juventus te hi zanina an chak lawani phei chuan an din mun a chejual don thungani la chak mi lo table monga om Ajax hi match nga an khel tua an tlom 5 veka ma se an la relegate big mi lo tun din muna table somni parungna Olympiacos te somthumna Frankfurt te somthum panina Slavia Praha somthum pathumna Bodo somthum palina Villarreal somthum pangana Kairat Almaty le somthum parungna Ajax te heng club te hian direct in run of 16 an lu thei to lo ti achiang ta a playoff lu thei dan ero an la neya asang zual somni palizinga tel thei dan an la nei ti na ani chu ma se midang result a anin ngat tel thung ani UEFA Champions League kalphung hi kan soifia to thina ma se akha to ka soifia te po hi a thave hrim ome chu wangin an kalphung tlangpui hi soilang le ta ila tebula hian timin el samthum pariat te hian match riat theu an khel dona match riat theu an khel nuwa tebula pakhanna tanga pariat na ten run of 16 an lu tanga ti chuan tebula pakwana atanga somni palina team som paruk te chuan run of 16 lut mai lovin league phase zo run of 16 thlen ma sia playoff round an khel dona tebula pakwana atanga som pariat na te hi anin ma chhon don ti chuan achak team pariatin run of 16 a league phase tebula pakhatna tanga pariat na te an va finanga ti chuan run of 16 an khel tanang run of 16 zoa hian quarter final semi final le final 10 achun zom dona final match ti lo hi chu knockout round a hian double leg a khel turania home le away angin khel vek turani tun season Champions League an khel to china gol khung tamber hi Kylian Mbappe ni in gol kwa khung towa ama naiber tu chu Galatasaray forward Victor Osimhen ni in gol ruk akhung to assist nei tamber hi Marcel forward Aubameyang ni in tumli assist nei towa tumthum assist nei hi anom nual boka Ashraf Hakimi Dominic Szoboszlai Konrad Laimer le Tijani Reinders te hian tumthum theu assist an nei to ani zanina UEFA Champions League matchday rukna hi an khel chhun zom dona ni zana inlan velo team som pariat te zanina hian anin lan don ani dar som pakhat le chanveya arwalin match ni an khelanga FK Karabakin Ajax an mi khwalanga Villarreal in Copenhagen an mi khwal don bok dar khat le chanveya hian arwalin match dang zong an khel dona Athletic Club in champion lai PSG an mi khwalanga Leverkusen in Newcastle United mi khwalin Benfica in Napoli an mi khwal dona Borussia Dortmund in Bodo an mi khwal don boka Club Brugge in Arsenal mi khwalin Juventus in Pafos an mi khwalanga Real Madrid le Manchester City anin ma chhon don boka Real Madrid khelmual Estadio Bernabeu anin ma chhon don ani BBC na transfer thuleng atarlan te soi chhun zom ta ila heta hian Gulf News in darlangin Saudi Arabia chuan Liverpool atangin Egypt forward Mohamed Salah hi antual chung footballer lak lu ngei andua Liverpool le Mohamed Salah kara engthil po thleng sela January thla hian Saudi club te hian Salah hi lak lu ngei tumin tran an kho don team talk in tarlangin Liverpool chuan Ghana forward Bournemouth na tangkai kum somni pangami Anton Semenyo hi lak lu antum don heti la hian da sanin atarlan danin Semenyo hian du tu dangpo anei sho hleya Tottenham Arsenal le Manchester City te pon lak lu antum mek ani team talk in tarlangin Crystal Palace defender kum somni pangami contract mang zo nai ma ge hi Liverpool in an umzi chunsom zela Barcelona point English center back hi lak lu antum ve mek Athletic in tarlangin Aston Villa chun kum som pakomi Brazil forward Alisson hi lak lu andua Gremio player tangkai thangtuang mai hi Villa hian tangkai taka man chhuat thei anin be se ani Sky Sports Italy in tarlangin Roma chuan Manchester United atangin Dutch forward kum somni palimi Joshua Zirkzee hi lak lu tumin tran an la chhun zom zela January thachung hian lak lu ngei an tum don Italian chanchin budang ten tarlangin Roma hian tuna lona an homek Republic of Ireland striker Evan Ferguson Brighton player hi
a club nge jok Brightona kirtira zirje hi laklu andua ma se zirje din hmuna zirin Evan Ferguson din mun hi anti chiang don ani team talk in tar langin Manchester United chuan Austrian centre back tuna Spanish club Elche tana khelmek David Afengruber kumsom ni palimi hi laklu antum Football Insider in tar langin English midfielder Jack Grealish kumsom thummi hi Evertona acha leya ama po hian Evertona khel hi nuamatia chuwangin David Moyes hian Jack Grealish hi angheda laklu theidan tur adap mek ni in tarlan ani Spanish chanchin buten tar langin Liverpool le Chelsea te chuan RB Leipzig atangin Ivory Coast forward kumsom pakomi thangduang tak Ian Diamande hi anin chu meka Paul Magdalene samruk pakwa atanga somriat pasari Carvelin lei thei ngei tura ngai ania Andor thiamani phechon he aya tloma laklu thei tura ngai ani ma se aman hi atlom lu tuklo tura ngai ania Paul Magdalene samruk pakwa aya tloma an lei thei ni poin aman hi atam thokhat thau tura beisei ani topic danga chuangkai ta ila Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hi an career ro pui taka hian final match bi ka engang sul hnunge an nu chiati lam tuntuma hian soitel talokila ani pani hian final match hi an khel tam hleya Messi phei hi chuan final match ringot hi tumsom nga pakhat khelin Ronaldo po hian tumsom li te mew a khel boka an pani ringot hian final match hi tumsom kwa pakhat te mew an khel ti na ani chutatang chuan an pania goal an khung bel khom hi goal somruk lai ania assist an nei hi som pakwa atling bok hei hi final match big chawa an sul nu ani ti chuan amal angin soita ila Lionel Messi hian final match hi tumsom nga pakhat a khel towa hetatang hian goal somthum panga khungin assist som pasari anei tela final match som nga pakhat a khelatang hian goal contribution hi som nga pani loi aneya final a hian match a khel aya tam goal contribution anei ti na ani final a hian hat-trick tum khat asiam to boka penalty tum nga petin tumli pet goala final a free kick goal tum thum anei boka penalty area pon atangin tum thuma pet goala heta hian free kick goal atel lova penalty area chunga atangin penalty goal tel lovin goal somni panga akhung bok Messi hian final a hian akevelamin goal somni paruk akeding lamin goal ruk alu mangin goal ni atak sapeng dang mangin goal khat akhungani Ronaldo ve thung hian final tum somli khelin hetatang hian goal somni panga akhunga assist tum ni nei telin final match tum somli akhelatangin goal contribution somni pasari aneya ani hian final a hat-trick tum khata siam to boka penalty tum thum petin a pet goal 5 veka final a hian free kick goal tum khat anei boka makvedeu chu Ronaldo hian free kick goal tel lovin penalty area pon atangin final a goal ala khungai mi alavani penalty area chunga tangin Ronaldo hian penalty goal tel lovin final match a ringot goal somni pakhat akhunga tichuan final match a goal khungdana akevelamin goali akedinglamin goal sompali alu mangin goal sari akhung ani heng final match an kheldana hian club level a Messi hian final match tum somli pathum khelin goal somthum pathum akhunga assist sompanga anei tela Ronaldo hian club level a final match somthum paru khelin goal somni pali khunga assist tum ni anei tela tichuan anram tan Messi hian final match tum riat khelin goal ni akhunga assist tum ni anei tela Ronaldo hian anram tan final match tum li khelin goal khat akhunga assist anei tel lo thunga hei hi final match ha ramle club tana ansul nu ani ole khate chingkha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se